batata mbuti ba mama tukumini muthangu tulanda nga nsangu zetu zikizyunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo Tuzaya ne commission électorale nationale indépendante seni mungufi kedika yani muangesi kala liste diani di nsuka mudamde bantu baba fati solwa kuna kifuluki ba intwarisi babiziunga ye bilandi biao muna biziunga biakulu bina ye ma problem go ye mamvolangana ye muna ntalulu imanaka momoni mudamde nsololu maba yirikidi kedika tufati zaya ne baba gen mazina mau ye baba simbidi mkusafo baluta muna nsolo zina mazina mau mazaike ni kala disongirila otueri kuna tutamona kiziyunga ki wele kerika kuna ki mabena baba ya tulendi kuna olomami kuna baba sambanu koteridi yako kuna Kasai Oriental banana kuna Kasai Central baba tanu kulomami baba tatu maindombe basambanu disongirila bakentu babodi kuna Manyema baba vwa kuna Mongala bansambwari kusankuru 13 baba tatu bakentu kutanganika baba nana kuna chopo 10 zodi bakentu baba tatu kukiziyunga ki Congo Central kiziyunga ki mfunu kibeni ngolu ku Prophète Simon Kimbangu kima bena kerika makumori yezodi mukusande bayingila agifulu kimfumu atu matubwana nkuluki eka tufilaka na kuune bakentu kima bena baba tatu mundamdi ku mabu matadila bilandi be ba gouverneur baba ya bena mundamudi mbansa yikinsasa ye candidate yakadi mosi kuna kuango mundamudi na bampangi tufelisa yafo kerika nsololo yoyo nigeni si kala kibeni mugilombuke sambanu ngona mai bonchukwani magisonemeni tuzaya nde kerika kumwanga sa ku nsangu zozu ku ganameni ku rapporteur useni Patricia Nseya Mulela mukinya kimakumuri ye mosi ngona April mfu mafunda modi ye makumuri ye zodi kuna siège di seni kuna Kinshasa kina intu mbanza u République démocratique du Congo Petizaya nde ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde kienge yani una mundenga gisalu tuka kinya ki makumuri mosi ngona April info mafunda modi makumuri yezodi kuna mbanza i Lubumbashi intumbanza ukiziyunga ki Okatanga mudamudi mambo makisalu infunu undenga yina nde mudamudi kuyirika lukutakanu o table ronde isongrila basosa kuvutula ngemba yebwe nzingulu fetikala imboti kanegana enkangu uzingilanga kuna Kasai yenkangu yaka uzingilanga ku Katanga ngusavo ngwisana zikala zimbwena kelika lufetizaya nde lolu kutakanu lusangisi ba notable bafwana bonchkwani buna mfumu babiziyunga bya biodi disongirila o Katanga ye Kasai Central bangoridi enkangu babiziyunga ye bamfumu diaka bankakankaka katufila kana kunde lukutakanu lolu silumanisa busikisa mfumunsi busika tuka mundenga ikisalu kuna mbanza i Nairobi kuna nchi Kenya Kilumbu ki makumori yazodi ki April ki konsumvu kerika nsa yakulu bakembisanga Kilumbu mudamudi ntotu babokilanga mulumputu vo journée mondiale de la terre nourricière Kilumbu kyokyo bakembisa kiawu munkumuntheti kuna États-Unis mumvula funda de mosenkama foye makumantambwari tiye mukilumbu ki unu bantu kuluta 1 milliard bata sala inkinsi goni muna nsi za nkama mosi ya makumafwaye tatu disongirila muna ntalu yina République démocratique du Congo unakani muna yongindu yubaka yawu nde sénateur américain Gaylord Nelson yani ta gana encouragement de fwana kuban longoki ngusafo basala ma projet ma fwana mundamdi kutoma muangasa nsangu o sensibilisation mundamdi mamatela environnement mukilumbu kiunu kilumbu kyekeni bakembisanga intotu bakembe sikiawu muna infunu ukutoma muangasa mukustande muntu kalenda kibeni mukuzaya mukunwana ye lusobuku lunchungi ye mission yaka minkakankaka mukusane balenda mukukulula makulu mamata patakasa o mata kotsa mafuanga muna kinjungirila
tufatiza yani mudamudi mvula yo imafunda modi yemakumodi yezodi UNESCO yani tasiamisa bantu bakulu babena munza mukusafo balenda kusala geste likirika mudamudi kutani na kinchungirila kuntwala lusobuku lu zinchungi ye kutoma tani na kibeni intotu mudamudi bantu go ntekololo zifati kuisa kundi mabetu maziami mababokdilanga nde kamanda matiti mena kuna mbansa iboma kirika butsago boboni kabasala kwa diaka entretien kulisongirila kukomokani mfinda kibeni ntimi yeledi botskwani mutu takota kuna mfinda tufetizaya nde maziami mo mena kuna quartier babokdilanga vo saiko tufetizaya nde kyo kifulu kirika bantu babazingila kuna mukumunteti bau bakerezikilanga bantu bau kuna kifulu kina kuna maziami mana nteti benda kuna maziami mabokdilanga vo kikuku katuvila kana kune kunima infu mifuana muntango milutidi kirika kyo kifulu kikumi nikibene bosu finda kalabuna ntoni zina kuna katikina kakati ya mukilumuki uono inkangu ukinjungidila ki maziami mumu kirika kigoa kaka ugoanga ntangu zakulu kuna bidi bantu babakwe bebisanga kuna bantu bana kirika bantu batulanga mfalangana disongirila kuna uwedi kukuma kugetila bitotu kugetila madoti makati kirika kukuma kipeni ye mfalangana yi fuana mujambudina inkangu zingilanga kuna ndamu yina kirika kauna uyangala lako mudamudi kifulu kina kabata ziti saku ye batalomba kuba mfumu usafo balenda kutala dio diambu kifulu kike ni mgustande bayirika kiao cimetière yake cimetière tama ya bakaka beto mezi ya makako wako. Alors il faut quand même sinon beto pesa yao valeur na honneur cimetière yai l'État fona baka ba disposition nande samu na cimetière yai po mbala mingi bamekuzaka lokuta ba cadavre kwako ya insécurité ya cimetière yai. Alors il faut l'État ndi baka ba responsabilité na yandi na concernant cimetière yai yake cimetière batulenda zimbakana yao veke ya vanda abandonner na yao mos il faut l'État fona zibula meso boyemeka kuma pe place ya insécurité babandi banda kuza swaminaka kwa kubakufuaka batu amente reprise yake vwandaka donc yake salaka batu pasi Eke kiadi mingi po betike sala kisalu mingi kubongisa place na konsuma mazute kuyoka mebatina betu nzinga mena comprendre ka veni betendo sala cimetière place mosi bino betike mana monisaka bakaka betu mais cimetière me kumaka vraiment kubel salité yake vwanda de cafe faut se vwanda na cimetière mutike kuiza wabasi kaka mundu wabasi mama mundu yake vwanda cafe tukegenda sabitu kiadi mingi betendo kusala propriété samuna matiti ya katuka bitu baka mweko tambulila pense tete na bwala ya Kembo TV mama mère de ville kansala betu na njila yai dipotoire ya katuka ba kununa ke kuzaka kwako mingi batimbe ke kotaka na kati kuno bien sûr milute même katuka sala kono bilanga meko mo sa FMP mais tout cas matiti kaka mingi tala dipotoire cimetière kono dipotoire meko na iti na ba ina kuno ke mona donc ba va ça c'est quoi passer va tout bon ne bon kila kati na inzi bana kutunga chana kati kuna wewe comprendre ya mama kiadi vraiment place betu fadi zitsa ba fois yamekuwa place betu depotoire mambo mingi antome sala mukiadi yamete elimina out mungu idingwiri zinkaka batasa safo kirika bu girikisa kwau kaleta ku kanti muntu kwanika kabuna ubaka ngendu yina musafo kayirikisa atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki uo